Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatandatu ni kwigenekerezo rya 9 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira amwe makuru akomakomeye yarebana n'ibiriko biragenda bibera muri aka karere. Turabwira ko mu gisirikare cya FARDC biri kuvugwa ko abo mu bwoko bw'abanyamurenge bariko baragenda batotezwa ndetse bikaba byongeye gufata indi ntera mwarebana n'amakungu. Turaswabwira ko abaturage benshi bishimiye Donald Trump wahagaritse intambara mu buseruko bwa Congo nubwo rero hari ibice bimwe na bimwe kuri ubu ikigenza igaragaramo. Turaza kubisasangura tubabwira ibiriko biragenda byibonekeza ndetse nuko abasasanguzi batangaza ibirebana n'izi ngingo zikomakomeye. Turaza kandi muri aya makuru kugaruka ku mirwano ikomeye ikomeje kubera mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Turaza kureba uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ko mu bubanyi n'amakungu inama ya Loni yatanze ibigomba gukorwa ndetse igaragaza n'ibihugu birimo ibyo muri Afurika bifite ubutunzi ariko bikaba bidafite ubushobozi bwo kubyaza umusaruro iyo mutungo harimo rero na leta n'intwaro rusange ya Congo. Turaza kandi kubabwira ko mu bijyanye n'ubufatanye n'amakungu abanyamerika bateganya gushora imari ingana na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutunganya gaze metane mu kiyaga cya Kivu bigiye kuzana inyungu muri aka karere. Mu makuru y'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turaza kubabwira byinshi kuwagizwe minisitiri w'urubyiruko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Benshi bakomeje kugenda bibazaho, twagerageje kuba twabona byinshi kuri uyu wagizwe minisitiri ukiri muto ndetse ukomeje kugenda rikorotsa ku mbuga ngurukanya bumenyi. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye yarebana n'ibigezwe muri aka karere. Kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye YouTube ndasabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane kuri politike, umutekano, ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ndetse tukabagezaho n'abavugwa mu makungu. Ni mu nyemerere duhere ku bijyanye n'ibyatangajwe na Donald Trump ndetse n'icyo abaturage kuri ngubu bariko bagenda batangaza ndetse n'ibyo biyumvira kuri iyi ngingo. Ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yashimangiye ko yahagaritse intambara mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kandi ko abaturage babyishimiye cyane. Trump yabivuze ku igenekerezo rya 8 Myandagaro 2025 nyuma yo gufasha Perezida Ilham Aliyev wa Azerbaijan na Minisitiri w'Intebe Nikol Pangani wa Armenia kuganira ku masezerano y'amahoro agamije guhagarika amakimbirane amaze imyaka myinshi hagati y'ibihugu byombi. Perezida wa Amerika yivuze imyaka agaragaza ko aya masezerano akurikiye uruhare yagize mu guhagarika intambara y'Ubuhinde na Pakistan yabaye muri Mata ndetse no mu kwezi kwa Gicurasi muri uyu mwaka turimo, aho yavugaga ko yashoboraga kwifashishwamo intwaro za kirimbuzi ariko ibi akaba yarabihagaritse. Yibukije ko itariki ya 27 Myandagaro murambabariye ni itariki 27 Mukakaro hafashwe rero ingamba zikakaye zijyanye nuko yafashije u Rwanda na Congo kugirana amasezerano y'amahoro. Asobanura ko yaragamije guhagarika intambara imaze imyaka 31 mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Donald Trump yavuze ko ahangayikishijwe. Donald Trump yavuze ko hashingiwe kuri aya masezerano intambara yo mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange yahagaze kandi ko abaturage bishimye kuko ikomeje kuba babugaragara ko biri gushyira ubuzima bwabo mu kaga byahise bihagarara. Mu magambo yagize ati hari kandi Congo n'u Rwanda yo yari imaze imyaka 31 twarayihagaritse kandi abaturage barishimye cyane yari ikomeye. Abaturage barenga miliyoni 7 barapfuye mu masezerano y'amahoro u Rwanda na Congo bagiranye
harimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize urare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu ku igenekerezo rya 31 Mukakaro 2025 Washington, hahuriye komite ihuriweho y'u Rwanda na leta n'intwaro rusange ya Kongo ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ku igenekerezo rya mbere Nyandagaro, hashyirwaho amahame azagenga ubufatanye mu bukungu mu rwego rwo gutegura ibikorwa byo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku igenekerezo rya 6 Nyandagaro. Abahagarariye u Rwanda na leta y'intwaro rusange ya Kongo na Amerika bahuriye Addis Abeba muri Ethiopia mu nama y'urwego rw'umutekano ruhuriweho ruzwi nka GESCAM ruzagenzura ibyo bikorwa. Mu nama ya Addis Abeba yashyizweho imirongo izagenga imikorere y'uru rwego, biteganyijwe ko manda yarwo izamara iminsi 90, hagakurikiraho iminsi 30 yo gushyira mu buseruko bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibijyanye n'uyu murongo, u Rwanda na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo na Amerika byumvikanye ko kugira ngo amakimbirane ahagarare mu buryo burambye bizashyigikirwa n'ibiganiro bizaduha bihuza leta ya Kongo n'ihuriro ryayivuze kuko ari ibyo byitezweho gukemura impamvu muzi z'iki kibazo. Ku igenekerezo rya 19 Myandagaro 2029 bikaba 2025 leta ya Kongo na AFC bikaba rero bivugwa ko bigomba kuba byatangiye urugendo rushya nyuma y'uko kugenekerezo rya 9 Mukakaro leta ya Kongo ndetse na AFC bari bashyize umukono ku mahame ngenderwa aganisha ku masezerano y'amahoro. Bizari biteganyijwe ko ibiganiro by'idwa bizasubukurwa ku itariki ya 8, ariko ntibizabaye. Kugeza ubu ngubu rero biragaragara ko hakomeje urugendo rwo kugira ngo ibintu bigende neza, nk'uko rero bigaragara mu byatangajwe ndetse n'amagambo akakaye yatangajwe ndetse agarukaho cyane na Senateri Uwizeyimana Evode. Yatangaje ko ingingo yo gusenya FDLR yemezwa na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo itazashoboka kuko kuyisenya bingana no gusenya igisirikare cy'igihugu. Kuva mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi imaze guhagarikwa, ingabo za Exifar n'interahamwe zari zimaze gutsindwa zahungiye mu cyahoze ari Zaire, kuri ubu yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bagiye bafashwa n'ubutegetsi bw'iki gihugu kwisunganya ngo batere u Rwanda. Ubutegetsi bukaba rero bwaragiye busimburana muri iki gihugu, ariko uyu mutwe ukaba waragiye ugumaho. Abategetsi barasimburanye muri iki gihugu bakoranye nazo, ndetse abenshi binjizwa mu ngabo z'igihugu. Umutwe FDLR wavutse mu myaka ishize, hari mu mwaka wa 2000 nawo wahawe intebe n'ubutegetsi bwa Kongo buzakarusho Kisekedi awushyira mu ngabo zirwana intambara n'iza Sarambwe. Mu masezerano y'amahoro u Rwanda ruherutse kugirana na leta ya Washington agaruka ku kurinda FDLR, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Senateri Uwizeyimana Evode ubwo yari mu kiganiro inkuru mu makuru ku igenekerezo rya 13 Myandagaro 13 Mukakaro 2025 yavuze ko leta iharanira intwaro rusange ya Kongo idashobora gusenya FDLR kuko ari igize igisirikare cy'iki gihugu. Ati buriya iyo uvuze ngo gusenya FDLR nubwo leta ya Kongo yabyemeye nayo irabizi ko itazabikora. Hari nubwo nibajije nti ese aba bantu ibyo bemeye barabizi, bazi ko bazabishobora? Kuko leta ya Kongo uyibwira ngo senye FDLR ni kimwe no kuyibwira ngo senye FARDC, kuko ni kimwe. FARDC n'urwego rw'umutekano rukuru rwa Repubulika y'intwaro rusange ya Kongo. Uwizeyimana Evode ahamya ko abakomeye bari no muri FDLR. Ati kubwira leta ya Kongo ngo senye FDLR ni nko kubwira perezida wa Repubulika ngo nakorewe umutwe urinda umukuru w'igihugu azane daso amashami akomeye muri FARDC agizwe na FDLR, kuko harimo abantu babagiye mu mashuri ya gisirikare mu Bubiligi muri SM. Hano abantu bavuye hano ari bariyetena na basuriyetena, ubu nibo bageze ku kuba ba generali ba Omega. Mujya mwumva bariya n'abasirikare batojwe neza, ngira ngo uriya ni n'umupilote. Uwizeyimana Evode yahamije ko benshi mu bagize FDLR bayibize mu mashuri ya gisirikare akomeye. Kisekedi akaba yarabafashije akabashyira mu gisirikare cye. Ati iyo rero Kisekedi umubwiye ngo senye FDLR yumva ari ukumukuraho amaboko, yumva ari ukumusenya we ubwe. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu ntabwo bishoboka.
ku igenekerezo rya 4 Myandagaro 2025 murambabarire ni ku igenekerezo rya 4 Mukakaro 2025 nibwo yarari mu kiganiro n'abanyamakuru Perezida Paul Kagame yavuze ko MGFDR rizaba ikiri hafi y'umupaka y'u Rwanda ubwo ibibazo bihari bizakomeza kandi u Rwanda rwiteguye gukora ibikwiye. Ati ikibazo cya FDR nikiramuka kidakemuwe kandi twarashyizeho uburyo bwo guhangana nayo mu masezerano, ibyo bizaba bivuze ko FDR rizakomeza kubaho. Ni ikibazo kizakomeza kubaho kandi u Rwanda ruzakomeza gukora icyo rukwiye gukora mu kugiye FDR iri hafi y'umupaka yacu. Nta bufindo bushobora gukoreshwa, ahubwo igikenewe ni ugukora icyo ukwiriye gukora mu gukemura iki kibazo. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukora ibyo rwasabwe. Uti twagaragaje ikibazo cyacu kandi dushingiye kuri ibyo hari ibyo twemeye gukora kandi tubikorana n'abandi, kandi ibyo tuzabikora. Ntabwo uzigera ubona u Rwanda rudashyira mu bikorwa ibyo rwemeye gukora, ntabwo uzigera ubibona kandi ntabwo uzigera ubibona. Ariko ku rundi ruhande nitutanabikora tuzasubiza ibibazo, tuzasabwa guhangana n'ibyo bibazo kuko n'ubundi tumaze igihe duhangana nabyo. Akaba ari ibyo yatangaje ku birebana n'ibimaze iminsi bigenda bigaragara. Hagati aho rero mu yandi makuru akomakomeye n'ubundi yitezwe kuri iyi ngingo tutabura kubabwira nuko kugeza ubu ngubu rero Trump yizeye kuzahura na Perezida Paul Kagame ndetse na Tshisekedi mu byumweru biri imbere. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko yizeye guhura na Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubutumwa yabutangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku igenekerezo rya 9 Mukakaro 2025 asobanura ibijyanye n'amasezerano y'amahoro u Rwanda na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byagiranye ku igenekerezo rya 27 2025. Iki kiganiro cyabaye ubwo Trump yakiraga Perezida Joseph Boakai wa Liberia na Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Brice Oligui Nguema wa Gabon ndetse na Mohamed Ould Ghazouani wa Mauritania n'uwitwa Omar Sissoco Embalo wa Guinea Bissau. Yagize ati ibihugu byahagarariwe byishimiye cyane ko twashoboye gukemura kiriya kibazo, kandi ntekereza ko mu byumweru bibiri biri imbere abakuru b'ibihugu byombi bazaza gusinya amasezerano ya nyuma. Amasezerano yasinywe mu kwezi gushize arimo ingingo yo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR maze imyaka myinshi, harimo rero kandi gucyura impunzi, ubufatanye, guteza imbere ubukungu no gushyigikira ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO kugira ngo amakimbirane mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bibashe kuba byagera ku musaruro witezwe nk'uko rero bigenda bigaragara. Yandi makuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho mu binyamakuru bitandukanye. Reka tujye rero kubiri gutangazwa bitangazwa abasirikare b'abanyamurenge muri Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakomeje kugenda bagirirwa nabi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba umututsi bikomeje gufatwa nk'icyaha ni mu gihe Colonel Aroni Nyamushweba wari umwe mu basirikare barwanira iki gihugu nawe yafunzwe nyuma y'abandi benshi basa nawe bagiye bafungirwa mu bihe bitandukanye mu bice bitandukanye. Kuri ubu rero akaba yafungiwe Kinshasa, aho bose bazira ubwoko bwabo bw'abatutsi. Hari ku igenekerezo rya 8 Myandagaro 2025 nibwo amakuru y'ifungwa rya Colonel Nyamushweba yamenyekanye nyuma y'uko yafashwe ku wa 4 w'indwi iheze. Amakuru ari kutugeraho aragaragaza ko uyu musirikare ufite ipeti rya koloneli wakoreraga mu bice byo muri Butembo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru yafashwe ku gihe cy'amanywa ku wa 4, bigeze ku manywa yandi yo ku wa 5 ahita yoherezwa Kinshasa ku murwa mukuru w'iki gihugu. Aya makuru akomeza avuga ko kuri ubu ari kubazwa na Demia ku rwego rushinzwe iperereza rya gisirikare. Umutangabuhamya dukesha aya makuru yagize ati gushyigikira ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bisa nko kubura amahitamo kuko Colonel Nyamushweba yari mu basirikare b'abanyamurenge bakoreraga ubu butegetsi, ariko bitangaje kubona icyo wamwituye. Ati muri Kongo kuba umututsi byabaye icyasha, biratangaje kubona Nyamushweba wari umwizerwa kuri Tshisekedi ariko akaba amufunze nta kindi azira nuko ari umututsi. Abanyamurenge
bari muri iki gisirikare cya Kongo bamaze gufungwa bazira isura yabo. Ni benshi barimo ba Koloneli Ruterera, Majoro Rugaza, Nyenyeri n'abandi. Aba bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, ariko igitangaje ntibagezwa imbere y'ubutabera ngo baburane ukuri kw'ibyo bashinjwa kumenyekane. Ariko kandi abenshi muri aba bagiye bafatwa bagiye bitwa abagambanyi b'igihugu, nyamara ugasanga aribo bagiye barwanirira igihugu. Ku rundi ruhande bivugwa ko uyu General Njawiri yafunzwe, uyu yahoze ayoboye urwego rwa Demiape, ariko kuri ubu yari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Nta kindi ashinjwa usibye kuba umugambanyi, nk'uko aya makuru akomeza abisigura mu buryo burambuye. Nk'uko rero bigaragara, bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda biba mu gihe rero umwe mu miryango ikomeye ku isi yamaganye ubugwari bwa FARDC ndetse na MONUSCO nk'uko biri kugenda bigaragara. Amakuru aravuga ko umuryango Human Rights Watch wamaganye igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Kongo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zarebereye ubwicanyi buheruka gukorerwa abaturage mu ntara y'Ituri bukozwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Mu gihe mu cyumweru gishize abasivili barenga 40 barimo abana 6 bicishijwe imbunda n'imipanga mu gitero cyagabwe n'umutwe wa ADF bagabye kuri paruwasi herereye Ikomanda muri Ituri. Uyu muryango Human Rights Watch utegamiye kuri leta watangaje ko usibye kwica abasivili hari nabo uriya mutwe washimuse ngo kandi nabo barimo n'abana ndetse n'abandi baburiwe irengero. Ugasaba ko igisirikare cya Kongo kibifashijwemo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO bagomba gufata ingamba zihamye kugira ngo barengere abasivili ndetse babagaruremo icyizere cyo kubaho, ndetse kandi bagasaba ko bagomba kuba bagisha inama abaturage n'izindi nzego zindi zikorana n'imiryango itegamiye kuri leta. Ibi rero bikaba bibaye mu gihe mu minsi ishize umuryango w'abibumbye wasohoye icyegeranyo uvuga ko abantu babarirwa mu bihumbi amagana bo muri Ituri bamaze kugwa muri ibi bitero bitandukanye byagiye bigabwa n'imitwe yitwaje intwaro, nk'uko rero bigenda bigaragara. Ni mu gihe kandi hagati aho tugiye mu nama ya Loni, inama ya Loni yatanze ndetse igaragaza ibihugu biri kuri ubu biri mu kaga gakomeye, aho umuryango w'abibumbye wavuze ko ari ibihugu 32 birimo 16 byo muri Afurika bifite ubutunzi ariko bikaba bidafite ubushobozi bwo kubyaza umusaruro w'icyo ngo bikaba bikwiye kubona inguzanyo yo gushora imari muri ubwo butunzi. Ibi umuryango w'abibumbye wabivuze mu nama yabahuje aho yateranye ku bibazo byugarije ibihugu 32 biri mu nzira y'amajyambere ariko bidakora ku nyanja. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres muri iyo nama yagize ati, ubundi iyo ibihugu bidakora ku nyanja dusanga bigira ibibazo by'ingutu. Yakomeje avuga ko muri ibi bihugu 32 harimo 16 byo muri Afurika, avuga ko nubwo bifite ubutunzi bwinshi ariko byugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Yagize ati, amadeni akomeje kurenga ubushobozi bw'ibihugu, kimwe cya gatatu cy'igihugu biri mu nzira y'amajyambere ariko bidakora ku nyanja byugarijwe n'ibibazo by'intambara n'umutekano muke. Ntabwo ibihugu bizihariye 7% by'abaturage by'isi yose ariko bigira uruhare rwa kabiri mu bukungu bw'isi. Ati, ibihugu bifite ubutunzi bwinshi burimo umutungo kamere n'abakozi bahagije, ariko uwo mutungo ntubyazwa umusaruro kubera ko badafite igishoro cyo kuwutunganya no kuwugeza ku isoko. Anavuze kandi ko biteganywa nuko ibihugu bidafite ikoranabuhanga rihagije. Antonio Guterres avuga ko amahanga akwiye gufasha ibihugu kugira ngo biyibyaze umusaruro ndetse bigaragaze ko bitanga umusaruro. Ati, ibiganiro turimo byagaragaje ko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ariko bidakora ku nyanja ntabwo bikeneye ikindi usibye kubiha igishoro. Imikorere y'ibigo bitanga inguzanyo bigomba kuvugururwa kugira ngo bifashe kuba byakemura iki kibazo. Akaba ari ibyatangajwe n'ubundi mu gihe kuri ubu andi makuru akomeye ari kugenda agaruka nuko inkuru nziza hari muri aka karere nuko sosiyete Symbion Power RLC yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteganya gushora imari ya miliyoni 700 z'amadolari mu mushinga wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wo gutunganya gaze metani mu cyaga cya Kivu. Sambio binyuze mu ishami ryayo rya Symbion Power Lake Kivu Limited muri 2019 bagiranye amasezerano na Leta y'u Rwanda, amasezerano y'ishoramari rya miliyoni
185 z'amadolari yo gutunganya ingufu za megawati 53 muri gaze metani iri mu kiyaga cya Kivu. Umuyobozi mukuru wa Symbioni Paul Hintz yatangarije ikinyamakuru The Bamberg ko iyi sosiyete ishaka kubyaza iyi gaze umusaruro, harimo umuriro w'amashanyarazi ufite ingufu za megawati 140 uzacanira ibice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo n'igisagara cya Goma. Ni mu gihe rero amakuru akomeza agaragaza uko ibi bizakorwa bizaba ari inyungu ikomeye muri leta y'intwaro rusange ya Kongo. Ni nuko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye hita sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.